Narum payu newskum ka channel nam daki padba ka briu newtar. Ki khobor pulit na East Zaindi Hills District ki yathu baka janmit jangka kapratrik mentau benai naiwing arja apusan kileo jingtip bakaladon ka jingjia ya penyak beriu haka thang sko East Zaindi Hills District hakaba u bailias dingyan sapunya snem karta u banaka shnong maukulon riang do West Khasi Hills ula syak penyak dusman daka basyadung daka tari bala suba bauba Abraham Sten report snem karta u banaka shnong pamra East Zaindi Hills District ulale ekani kakam i khobor pulit ki yathu ba kilalap ya kamet jong u bailias dengan ba u khat sin ru ya u dau bado of nong stan bathia yap hakawei kasem baki jusa kabadan hakathan thangsko de hadin balayo jingtip ka kenhon jong ki pulit jong ka umpleng op kila lek ban kerkut ya kajaka bajia kate ka jingsha penya bat kilayo ru ban bat barrano ya Abraham Sten Syakhirat Police Station berhalor kani ke jingja la jingtip ru Syaka kenhon jangka crime scene unit CSU East Zaindi Hills banlum yaki saki sabut ki pulit kilalap yaka way ka notebook batho iki kontak number nakateka sem bathia yap u bailas dengan bat kumta ki pulit kilayo ban phone syaki bahiyeng hasem katba yaki dor kidar lapha show additional SP crime ban le ka badan kam kat kum ka ai loong bahadin balat tokit las ngothu bawa Abraham Sten bat u bailas dengan baju khot da ubado kilaya di kiat lang hapok kasem baki jusa lang bat ki lapoi syaka jingyama yania bat yasho yadan lakenno bahaka por bakidang yasho yadan u Abraham Sten u ladung dakat tari ya u bado hadu bandamen saujur bat yap hasyen yu Abraham Sten u basuba ba ula penyap yu bado tarak daki pulit syakli riat civil hospital banle eka medical examination hakakat ndai tarikpat ki he pulit jang ke CSU kila poi hathang bat lum ya ki saki sabut bat songru ya ka met ka basa jong u basya penyap bat lek bu hakajaka bu media haklirat civil hospital bat ya ka postmortem la det banle menhin ka singi kata ka tarik jong nai wing bat ya ka met basa jong u bailes dengan laiti no syaki bahayeng nakaliang ki bahayeng jong u bailes dengan kila ujo da ka ijahar haklirat police station bala register ya ka ijahar hapok ki kendon an U/S sispa laiway BNS ya Abraham Sten ubas suba ba ulale ya ka kamrunar lara sying bishar balai por tang arsni bantok ki daki pulit haka police custody